odluku da sva vozila mlađe od 2 godine budu plave boje. Ona koja su mlađe od 2 godine njih ćemo prefarbati, a da sva nova koja se kupuju i koje će sledeće 2 godine praktično biti u najvećoj meri sastavni deo našeg javnog prevoza, biti ove plave boje. Beogradska plava koja simboliše i reke, naš grad, vizantijska plava, carska, nemanjićka plava, više simbolike vezano za grad Beograd nego soc crvena koja nas je podsjećala na kioske s viršlama i jogurtima. Kad vidite plavo vozilo, ono znate da je novo. Već od danas ovi autobusi će se pojaviti u javnom prevozu. Beograđani će moći da vide kako u stvari ta plava boja postaje boja našeg prevoza i kako polako počinje da preovladava ulicama našeg grada. Mi očekujemo sledeće godine da napravimo jednu veliku nabavku za još 250 autobusa na gas. Sa ovih 150 koji nam sada dolazi, oni će doći u plavoj boji i onih 100 koje smo prošle godine uveli, time bi imali svih 500 vozila GSP-a potpuno novih, naravno plavih.